Dear Heavenly Father, we thank you for gathering us all today in this important endeavor. We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we honor one another by keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. Bless everyone present today, that each may be able to share his or her contributions and gifts. Grant good health and safety to loved ones left outside this room, and bestow peace and goodwill to all of us. We ask for your wisdom and grace to use our talents for the betterment of others. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. Noon pa man, malaki na ang naging bahagi ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino. Kaisa sila sa marubdob na paghahangad ng kalayaan ng ating lahi. Kabilang sila sa paglinang ng ating makulay na sining at mayamang kultura. Kasapi sila sa pagtataguyod ng mga adhikain ng kapwa mamamayan at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng lipunan. Katuwang sila sa pagtuklas sa mga larangan ng agham at medisina. Kapanalig sila sa pagpapairal ng batas, karapatan at katarungan para sa lahat. Kabahagi sila sa paglilingkod sa bayan at sa pagpapanatili ng demokrasyang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi nagmaliw ang kanilang pag-ibig sa ating inang bayan. Mga kababayan, ito ang alay ng mga kababaihang Pilipino para sa bayan. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Thank you. Please be seated. All right, so hello everyone and good afternoon to all of you. We know that all of you are here showing your love and support to this event. So let's all give ourselves a big round of applause. Palakpakan po natin ang ating mga sarili for being here. My name is Ray Sancho and I will be your host for this very momentous event again. This is still part of the Women's Month celebration of the city. So maraming salamat po sa ating LGU headed by, of course, our Honorable Mayor Nelson Legacion. Hello po, sir. And our Honorable Vice Mayor, Madam Cecilia Veluz de Asis. Hello po, VM. All right, now to formally welcome all of us here this afternoon, please welcome our Honorable City Councilor, Honorable Hilda Gail A. Abanal Gomez. Maray nabanggi po sa Indogabos. Ibanan po nindo ako sa pagtaong galang sa satuyang padangat na mayor, ang ama kang satong syudad, Mayor Nelson Legacion, ang ina kang satuyang syudad, Vice Mayor Nene de Asis. Sa mga presente po na punong barangay, nayaon ngunyan, ang mga barangay kagawad na nagsibot man po sa okasyon na iniyo,
ang satuya pong mga guest, good evening po. Siyempre po, ang kaibahan tang nagsibot para sa Women's Month celebration, ang satuya pong First Lady, Attorney Marion Legacion, Attorney. Sa ngunyan po nagtatapos na kita, pigtatapos na ang month-long celebration, no? Na ang mauwot po talaga iyo ang tawanan onra ang mga kababaihan, asin ipamareta ang inspirasyon na sa indang na itatao sa satuya. Sa iba-ibang aspeto po, pinapahiling ang sa indang kontribusyon, no? Lalo na sa edukasyon, sa negosyo, sa salud, sa paggobernar, asin sa dakol pa pong ibang aspeto. Nagkaigwa po ning iba't ibang aktibidades, manlain-lain po sa mga naging programa ngunyang bilog na bulan kang Marso. Pero ang hagad ta po, man giraray na sana bako lang sa bulan ning Marso ang Women's Month. Sana sa araw-aldaw nahihiling ta ang kontribusyon, ang kusog kang mga kababaihan, asin syempre po padagos tang kukurahaw ang satuyang advokasya on gender equality and inclusive society. So ngunyan pong banggi, igwang duwang parte ang satuyang selebrasyon. Ang inot po, iyo ang awarding kang Best VAUSI Desk na ginibo po ang evaluation sa 27 barangay. No? Gusto po kaning bistaduhon ang mga maray na barangay, ang mga barangay na may maray na VAUSI desk. Dahil dakula pa man po giraray ang problema ta sa bayolensya sa laog kang harong asin sa luwas, gusto ta po i-ensure na sa 27 barangay ang maninigong programa asin serbisyo na itatao para sa mga nagiging biktima. Kaya ang ngunyan po, aram ko excited na kamo na maaraman, no, kung sisay ang mga winners ta. Ang pangduwang parte po kang sa tuyang programa ngunyang banggi, iyo po ang highlight, no, ang Mujer de Naga na pig-organize po, syempre kang Happy Souls sa pangingenot po ni Attorney Marion Legacion. So, ngunyan pong yao naman lang po ako sa inutan, mauwot ko pong tawanan ning pasasalamat this early so mga nagtarabang po sa satuyang mga naging programa ngunyang Women's Month. Medyo harahalawig po, bibilisan ko lang po, no? Sa mga participating offices po, yaon po dyan ang Naga City Bantay Familia, palakpakan ta po ang mga volunteers. Siyempre, yaon po ang chairperson, yaon po si VM Nene, kaibahan ta. Lakas ng kababaihan, may mga representatives man. Siyempre, ang Barangay Council for Women, yaon man po ang Rural Improvement Club or RIC. Siyempre, kaibahan ta po na nag-organize ng mga activities, ang Happy Souls. Pasalamatan taman po ang Saligan, ang Philippine Institute of Civil Engineers or PICE, CAMSUR. Pasalamat man po sa Naga City People's Council, Office of the Senior Citizen Affairs, Metro Peso, City Youth Officials through Honorable Kylie Tripulca, Public Safety Office, City Engineers Office, City Population and Nutrition Office, City Youth Development Office, City Health Office, City Social Welfare and Development Office. Asin, syempre po, ang sibot-sibot na maray, dai po kita binayaan po on day 1 hanggang ngunyan, ang City Events, Protocol and Public Information Office or CEPIO headed by Sir Allen Riondanga. Pasalamatan taman po sa mga exhibitors, sa mga nag-arayon po sa trade fair, bukod po duman sa pig-organize sa City Hall, nagkaigwaman pong trade fair, job and trade fair ang Metro Peso. Ang mga evaluators man po kang Best VAUSI Desk, pasalamatan taman ang satuya pong personnel from the PNP, si Ma'am Aitimat Palawan, yaon mo po Basinda? Hi ma'am. Ma'am Janet Dineros, Ma'am Michelle Villamora, Ma'am Pat Teresa Lopez, asin ang ibang evaluators po from CSWDO, Ma'am Eden San Andres, from DILG, Attorney Hazel Jocaresa,
From CPNO, Ma'am Cheryl Ann Malate. From City Health Office, Ma'am Malu Patanaw, Ma'am. Ma'am Ampi Vergara from Naga City Urban Poor Federation. And Ma'am Angie Panimdim from Bantay Familia. Asin sa Indo po Gabos na nakikisumaro ngunyang banggi, welcome po asin Happy Women's Month sa Gabos. Thank you po. Thank you so much, Honorable Councilor Hilda Gale A. Abunal Gomez. Ayan, truly, it was a month-long celebration of the Women's Month. And what a grand way to close the celebration with this culminating activity wherein this afternoon we will be giving awards, and also later on this evening we shall have the very first Mujer de Naga 2023 search. And now, ladies and gentlemen, to give their messages as well as for their solidarity messages, please welcome the City Vice Mayor and the Gender and Development Focal Point Person, Honorable Vice Mayor Cecilia Nene Veluz de Asis. Thank you, Sancho. Diyos marahay na hapon po sa Indogabos. Dahil na ako masakat, baka sabihin nindo, marampaman ako. Nakapangninang papasika. Naitaram na po, naisabi na ni Councilor Gale Abonal Gomez kung taano tayaong kitangon niya na hapon, culminating activity kang pagselebrar ta kang Women's Month from March 1 to hanggang March 31. Nabako lang digdi yung man pagsiselebrar kundi national and international. Sa aram ko na ang ibang mga barangay, lalo na ang mga Bausi Desk Officer, excited naman para maaraman kung sisay po ngunyan ang pinaka-magaling, pinaka-matibay na Bausi Desk, Bausi Desk Officer ang mga barangay. Iyo, tama. Gusto ko man magpasalamat duman sa Gabos na nagpartisipar. Gusto ko man pong ay, dahil pa pala na ako nag-greet. Inuto pagtawagalan kay Mayor. Sige, naandaldal ko. Nagmarites na naman ako. Mayor Nelson Legacion. Sa kuya pong kaibanan, si Consi Gale Abonal Gomez. Ang esposa po ni Councilor Omar Benafe. Sa mga barangay officials na yaon, barangay captain, dahil ko na po sa roon, dahil ko nahihiling na, tamliwanag na maray. Mga barangay kagawad, Bausi Desk Officer, Gabos na volunteers sa barangay, yaon po ang satuyang First Lady para sa exciting part. Kunya nabanggi ang primerong pagkondusir kang Mujer de Naga. Ano daw taday naisipan nini? Nakabali man ko ta ako ka ito. Pasado ko ta ako lian, So, araw po kang sinabi po ni Councilor Gale, daimi na po papalawigon, dahil ko na papalawigon ang sakuyang pagtaram, kaya lang po gusto kong ipaabot sa Indo ang dakulang pag-uugma kang sangguni ang panglunsod sa pinapahiling nindong pagsuporta sa Gabos na programa kang lokal na gobyerno. Si Mayor po, ang sangguni ang panglunsod, permi mampong yaon sa pag-anduyog ng mga programa, lalo-lalo na sa mga kababaihan. So, sa Gabos po, congratulations, Diyos marhay na hapon. Thank you, Honorable Vice Mayor Cecilia Nene Veluz de Asis. Ayan. Huwag po kayo mag-alala, VM, kasi hindi naman po ata ito ang first ever. Siyempre, masusundan itong Mujer de Naga natin on the coming years. Pwede ba? Qualified pa si VM. And also, this afternoon will not be complete without hearing it from the man who's very hardworking and whose leadership truly shines above the rest of the entire Philippines. Our Honorable Mayor, Honorable Nelson S. Legacion. Maray na pagkahapon po sa Tuya Gabos. Good afternoon. So bago ko pa po iisipan kung mataram pa ako. Baad niya ako dahil naman kaipuhan. Ninhulit okasyon po ini
panahon po ini kan mga kababaihan, di ba? And for a period of 1 month, ipinahiling ta po sa paagi nin manlain-lain na mga aktibidades, events, affairs, sa iba't ibang parte po kan sa tuyang syudad. Ang pagpapahalaga sa mga kababaihan. Kaya po baga, Women's Month po ngunyan, di ba? And ang aldaw na ini, March 31 is the last day. Bako man pong last day kan mga kababaihan, kundi kan Women's Month. Nagpapasalamat po ako sa mga kababaihan, lalong-lalo na sa mga lideres na babae sa lokal na gobyerno kan Naga. Ninoli po ta sa laog kan sarong bulan. Dai po ako nasibot. Bako po ako ang nagsibot. Ang nagsibot po asin maot ko pong pasalamatan sa okasyon na ini. Inoton ko po ang chairman kan Committee on Women sa Sangguniang Panglunsod. Palakpakan ta po, Councilor Doc Gail Abonal Gomez. And siyempre, ang matibay na pamayo, Presiding Officer kan Sangguniang Panglunsod, Vice Mayor Nene D. Asis. Idagdag ko naman po ang sa kuyang esposa. Minsan dahil na po ako kayan pinapansin. Ninuli sa kasibutan, kabali na po ining Search for Mujer Dinaga 2023. Nainot pa po sa kuya na mag-abot digdi sa venue kan okasyon na ini, si Attorney Marion Eloisa Ligasyon. Asin sa gabos pa po na mga lideres, mga babaeng leader sa laog kan sa tuya pong syudad, mga punong barangay, mga barangay kagawad, siringman, ibalik ko na po ang sa tuyang mga bisita. Majority po sa Saindo, babae. Kaya kumbaga, nasa background lang po kami na mga kalalakihan. Salamat po sa pagpahiling, ipinahiling po nindo, bako lang po si pagiging leader, kundi si malasakit sa tuya pong syudad, sa tuya pong mga programa. Laomon po na kung ano man po si ipinahiling po nindo, tatapatan mi po yan ng mga kalalakihan, padagos man po nindo kaming magiging sandigan sa padagos na pag-asikaso kan sa tuya pong syudad. Mabuhay po ang mga kababaihan! Salamat. Thank you, Honorable Mayor Nelson Ligasyon. May we request the Honorable Mayor to please stay with me on stage? Ayan. May we also request Honorable Vice Mayor Nene De Asis and Councilor Gail Abonal to please join our Honorable Mayor on stage. Dahil sa sinabi ni Mayor, mukhang pati ako nagka-question naman kung taano diyaon ako digdi, lalaki man. Dapat palang babae. Alright. Now, ladies and gentlemen, as you can see, 3 of our honorable guests are actually on stage. This is actually for us to give way to distribute certificates of appreciation to our partners and offices who participated during the Women's Month celebration. Let me read first the citation. All right. City of Naga and the Naga City Council for Women. Certificate of Appreciation is presented to, in grateful appreciation of her exceptional initiative and tireless efforts in organizing a diverse range of events, as well as her unwavering support towards the success of Women's Month celebration, which have served as a beacon, inspiration, and empowerment for our community. Given this 31st March 2023, signed City Councilor Honorable Hilda Gail Abonal Gomez,
City Vice Mayor Cecilia Veluciasis, and City Mayor Nelson S. Ligacion. Certificate is given to Attorney Marion Eloisa Ligacion. Another certificate of appreciation is presented to in grateful appreciation of their dedication and commitment in promoting women's rights and gender equality through their various activities and initiatives during the 2023 Women's Month celebration. Certificate of appreciation is presented to Happy Souls. Certificate of appreciation is also presented to in grateful appreciation of their dedication and commitment in promoting women's rights and gender equality through their various activities and initiatives during the Women's Month celebration. Certificate is presented to Lakas ng Kababaihan. Certificate of appreciation is also presented to in grateful appreciation of their significant contribution and commitment towards organizing a highly informative and impactful seminar, Kumusta Ka Lola? Kumusta Ka Lolo? Comprehensive Geriatric Assessment in line with the celebration of Women's Month this year. This certificate is presented to Naga City Bantay Familia. Certificate of appreciation is also presented to in grateful appreciation of their significant contribution and commitment towards organizing a highly informative and impactful training and seminar on urban gardening this Women's Month. Certificate of appreciation is presented to Rural Improvement Club. Certificate of appreciation is also presented to in grateful appreciation of their dedication and commitment in promoting women's rights and gender equality through their various activities this Women's Month. This certificate is presented to City Population and Nutrition Office. Certificate of appreciation is also presented to in grateful appreciation of their significant contribution and commitment towards organizing a highly informative and impactful forum on health, welfare, and nutrition for elderly. Certificate of appreciation is presented to Office of the Senior Citizen Affairs. Certificate of appreciation is also presented to in grateful appreciation of their significant contribution and commitment